Teman-teman, berjumpa lagi bersama Bebe Ahmed Channel. Yuk kita teman-teman. Wow, di sini di pohon kamboja teman-teman. Wah, kita mau mencari ada apa itu teman-teman di sini. Wow, di sini ada boneka oktopus teman-teman. Wow, warna kuning teman-teman. Wah, ayo kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa? Wow, di sini ada oni-oni teman-teman. Wah, yang cowok sama cewek teman-teman, ada dua teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sini. Wow, ini bunga apa? Warna merah, teman-teman. Wow, di sini ada boneka Squid Game sama pengawalnya, teman-teman. Wow, kita ambil, teman-teman. Wow, kita taruh di sini, teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya, teman-teman? Di sini, teman-teman. Ada apa ya? Wow, di situ ada itu teman-teman, Ipin sama yang pemain Squid Game teman-teman. Wow, ayo kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sini teman-teman. Wow, di sini mana ya teman-teman? Wah, susahnya carinya teman-teman di sini teman-teman. Ada apa ya? Ada susah amat dah. Nyarinya ada apa ini sini teman-teman? Ada apa ya? Wow, di sini ada boneka Boba teman-teman. Yuk kita ambil ya teman-teman. Wow, rasa coklat doang teman-teman. Yang jumbo teman-teman. Wow, besar bukan jumbo teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah ya teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.